Badufata we Kimenyi Yves yemeje ko urumva ari mu rukundo n'umugore wemeje ko bafitanye abana babiri b'impanga. By the way, she's not ex. She's your lover. Rio, wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Kimenyi? Yes or no? No mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana. Uyu munsi yabyemereje ngo ngwiki? Kimenyi ni inkuru nkesha igihe twabona yisohotse mu kanya saa 2:05. Iyo nkuru yisome ifite umutwe uvuga uti yanditswe na Nsengiyumva Emmy. Kimenyi Yves yahamije ko ari mu rukundo n'umugore wemeje ko bafitanye abana b'impanga. Nyuma y'igihe havugwa amakuru yuko yaba atabanye neza n'umugore we Muyango Claudine. Kimenyi Yves yahamije ko ari mu rukundo n'umugore uba muri Australia wemeje ko banafitanye abana b'impanga. Mama yako komeza ibi uyu wahoze ari umukinnyi wa ruhago n'uyu mugore ubusanzwe inshuti ze zizi nkanana babigarutseho mu kiganiro cya live kuri TikTok bari kwitwa Gadifata Gahambirwa. By the way, she's not ex. She's your lover. Rio, wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Kimenyi? Yes or no? No mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana. Uyu munsi Kimenyi, he's your boyfriend or he's your man? Are you in love with him? It is Leo man, love man, Leo. Asubije ngo Leo man, munyibutse avuze? Why not? Nimba umuntu ashaka kuvuga ngo Leo lover. Narongo. Kimenyi ya Sarongo. Sarongo times 2. Ndamubajije ngo mu Kinyarwanda nti Kimenyi ni wese w'impanga zawe, ati ni wese w'impanga zanjye gukuba kabiri. Times 2. Haruzirwanira ngo nzimuhe. By the way, I'm fucking proud. Kayo ngoko. Ibi bintu ndabikunda cyane Godfrey. Ngo ndabikunda sinjya n'igindi mpita nkubwiriraho bro. So nuko gahunda imeze. Oya gusabira ibintu biri wawe. Komeze nsome ibyabereye iwawe. Muri iki kiganiro Kimenyi ubwo yarabajijwe niba yarigeze akundana naho Nana yagize ati icyambere ntabwo ari uwo twahoze dukundana. Nyuma y'iki kibazo yarajijwe niba ari umukunzi we undi nawe ati wanyawe. Ubwo Nana nawe yarabajijwe niba yarigeze akundana na Kimenyi Yves yagize ati no mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana ni umugabo wa nyawe ukunditse. Ariko urumva ko Emikirege bari muzima abayaguhaye credit. Uravuze? Emikirege ni muzima abayaguhaye credit. Shaka izina ngo dufata n'ujya mu nkuru zo kugihe nagiye nkora urasanga izina ryanjye riri henshi kabisa. Aha ni sawa rwose nkunda umunyamakuru wandika inkuru agaha agaciro umuntu wayanditse. Wayanditse zirije wayanditse nako suruse yayo. Bagomba kuba erega ntabwo afite ahantu wese igihe oya ubushize nende bashwanye nabo narababushije ariko ubu ngubu baje bayima ose nagize ngo ndavumbuye. Waruzi ngo yarenze ngo ndavumbuye ubu. Waruzi ngo vumbuye inkuru? Yarenze ngo mvumbuye inkuru kumba ndi kubivugira niho byabereye. Ako Kimenyi aho ndamwemeye. Impanga bro. Ngo mwese mubifata nk'ukuri? Wewe hano mu Rwanda cyasohotse kugihe ko duhita tucyemeza. Ngo ndemewe rero ni rose source bayivanye. Source yavuye iwawe igihe rero cyahise gikubitaho kashe biba byemewe. By the way, she's not ex. She's your lover. Rio,
wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Kimenyi? Yes or no? No mu bihe bizaza niyo twapfa tukazuka tuzakundana. Uyu munsi Kimenyi, he's your boyfriend or he's your man. Are you in love with him? It is Leo man, love man, Leo. Asubije ngo Leo man, munyibutse avuze? Why not? Nimba umuntu ashaka kuvuga ngo Leo lover. Narongo. Kimenyi ya Sarongo. Sarongo time zito. Ndamubajije ngo mu Kinyarwanda nti Kimenyi ni wese w'impanga zawe, ati ni wese w'impanga zanjye gukuba kabiri. Time zito. Haruzirwanira ngo nzimuhe. By the way, I'm fucking proud. Kayo ngoko. Ibi bintu ndabikunze cyane Godza. Ngo ndabifata sinjya n'indimi mpita nkubwiriraho bro. So nuko gahunda imeze. None se ko numva ngiye gukora ikiganiro. Ayibo. Nabajije Kimenyi Yves. We, Faximani. we. Nabajije Kimenyi Yves nti. Nani ex wa narakunda. Faximani. Nani ex wa narakunda. Ariko Waje kugurisa tugakora ku nkuru kwa Bishop Harimana Boss ko nibimuzengurutse byose. Sha pastor byakabaye byo byakabaye. ex. Haraburi iki? Is your lover? Rio. Wigeze guko. Amamagaremo Oya ndaza kumwitaba nyuma mu kanya. Ndapege ngibi inkuru iriho ariko banabahaye inkuru, so abantu mushaka kumenya nabonye inkuru bayishyize, inkuru nabonye bayishyize ku gihe, mugende muyifate mukora inkuru. Arifada bayahaye umugani Pascal. Uncle Godfather, tell them. By the way, she's not ex. Is your lover? Rio. Wigeze gukunda no mu bihe bya kera na Ikiganiro mugende mu kiraro ntabwo bagishyize hora. Kiriho hehe. Igihe kugenda twomemo ikintu yanditse neza cyane kabisa. See, Kimenyi, he's your boyfriend or he's your man. Are you in love with him? It is Leo man, love man, Leo. Asubije ngo Leo man, munyibutse avuze? Why not? Nimba umuntu ashaka kuvuga ngo Leo lover. Narongo. Kimenyi ya Sarongo. Sarongo time zito. Ndamubajije ngo mu Kinyarwanda nti Kimenyi ni wese w'impanga zawe, ati ni wese w'impanga zanjye gukuba kabiri.